Beredar sebuah gambar yang memperlihatkan tentara bayaran Rusia Wagner Group menggunakan seragam militer Ukraina. Potret tersebut juga beredar di sebuah akun Instagram @kosekundi pada Selasa 17 Januari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara bayaran Rusia kelompok Wagner di Soledar mengenakan seragam Ukraina. Selain itu dalam beberapa video mereka mengenakan seragam dan spidol Ukraina dengan jelas untuk menimbulkan kebingungan. Setiap tentara bayaran Wagner yang tertangkap menggunakan seragam Ukraina dan bermaksud untuk menipu harus ditembak. Jelas narasi unggahan. Diketahui masih ada ketidakpastian tentang nasib kota Soledar, sebuah pos pertambangan garam yang diklaim telah direbut Rusia tetapi dibantah oleh Ukraina. Kedua belah pihak telah mengakui kerugian besar dalam pertempuran memperebutkan kota. В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Ангар военной техники 9-го полка Нацгвардии Украины. В районе населенного пункта Малокатериновка, а также 79 артиллерийских подразделений нашей республики. Живая сила и военная техника в 101 районе. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена украинская боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, гаубица Д-30 в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики, гаубица МСТА-Б и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Залезничная и Орехово Запорожского. Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.